Bigirimana Bedi yamaze kuba atangira imyitozo ye ya mbere muri Rayon Sport. Abakinnyi bagenzi be baramwakira, ajya mu ruziga arabyina nk'uko bisanzwe. Abakinnyi bagenzi be bamukomera amashyi bamubwira ati karibuni mu ikipe ya wananchi. Rero ni ibintu byari byiza cyane. Tubibutse ko Bigirimana Bedi yamaze kuba yinjira muri Rayon Sport mu gihe yari yaramushatse inshuro nyinshi zitandukanye, inshuro zigera muri 3 ubwo yazaga muri Kiyovu baramushaka, ajya muri polisi mbere yo kujyamo baramushaka, n'uyu munsi ubwo yayigezemo. Ibyo ni ibihe yagiye agira, ariko iyi kipe ikamushaka ariko ntibikunde. Ubu rero byarangiye ayigiyemo. Ni umukinnyi watangiye akora imyitozo, baramwakira, bamaze kumwakira bakina utujongere na bagenzi be, jongere zivaho bakora umwitozo wa physique, bagiye gukina deka A na B, Rayon Sport A na B bigiye gukina. Umutoza kubera ko atarasanzwe amukoresha amukuramo, azenguruka ikibuga yiruka, murabibona neza muri video twagiye tubafatira. Uyu ni Bigirimana Bedi. Uyu Bigirimana Bedi yabaga ari gukora imyitozo, byose turaza kubigarukaho, turanababwira se byagenze gute. Ku munsi w'ejo barayerekeza i Muhanga, ubwo bazakina match amicale n'ikipe ya AS ya Muhanga, niyo mu karere ka Muhanga nyine, AS Muhanga. Iyi ni ikipe iyo yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Umwaka ushize w'imikino yakinaga mu cyiciro cya kabiri, yamaze kuzamuka rero uyu mwaka irakina icyiciro cya mbere. Iyi kipe ya Muhanga itifuza kongera gusubira mu cyiciro cya kabiri rwose, ubona ko yiteguye. Ibyo turaza kubivugaho, turaza kugaruka kuwo bita Muzungu Olivier, uwo bita Mugiraneza Frodoir, n'uwo bita Kategeya Elia. Uyu nguyu aba bangaba bose, Dushimana Olivier, Kategeya Elia na Mugiraneza Frodoir, barerekeza muri AS Kigali nk'uko byagiye bitangazwa n'ubuyobozi bwa APR FC, aho kwerekeza mu ikipe ya Marine. Turaza kubabwira ko ikipe ya polisi yaje gutsinda ikipe ya Marine ibitego 2-0, byatsinzwe na Bande aho iri gukorera umwiherero i Rubavu. Turanababwira ko umukinnyi bamwita Ugandan Joel, uyu nguyu bamwita Sekikanda Ronald. Uyu nguyu yamaze kuba atakaza umubyeyi we, mama w'umubyara yitabye Imana. Ibyo byose tugiye kuza tubiganireho, tugende tubabwira uko bimeze. Wo bitabira Amahira Bedi yamaze kuba afata rutema ikirere yerekeza muri Nigeria. Ibyo tugiye tuza tubigarukeho, ariko turanababwira ko uwo bita Mitima Isaac ari amakuru rwose, nkuko ejo ku munsi w'ejo twabibakomorejeho. Turababwira ko Mitima Isaac hari amakuru amwerekeza muri Rayon. Ese nibyo aba banyarwanda ko noneho baba bagwiriye muri defense, baba bagwiriye rwose? Turababwira byinshi bitandukanye, turagenda tubabwira udukuru tugiye dutandukanye. Ese uyu Bigirimana Bedi winjiye muri Rayon Sport afite imibare ingana gute 2023 kugera 2024, 2025 na 2024, 2025 izo sezo? Ese byagenze gute? Yakinnye imikino ingahe? Yatsinze ibitego bingahe? Yatanze assist zingahe? Position yari afite ni iyihe? Ibyo byose turagenda tubivuga hano muri iki kiganiro tugenda tubategurira umunsi ku wundi. Ese ukunda ibiganiro byacu? Niba ubikunda, uri umuntu w'umugabo cyane, ndakwemera cyane, kandi ugaragaza ko dutera inkunga. Kora like, kore comment, ubundi niba uri mushya kore subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku wundi. Reka mpite nzamuka, murabibona imyitozo ya Rayon Sport kugenda icamo mu kiganiro twagiye tubakurikiranira. Reka nze mpite nzamuka nkubwire uko bihagaze, ngende nyaguha yose uko ahagaze, yose uko ameze. Reka mpite mpera ku makuru avuga ko bamwita Bigirimana Bedi wamaze kuyinjira muri Rayon Sport. Uyu Bigirimana tubibutse ko afite imibare ihagaze gutya. Uyu ni umukinnyi winjiye muri polisi umwaka w'imikino wa mbere washize wa 2023 2024 muri polisi, ndetse n'uyu wa 2020 ushize wa 2024 2025. Uyu mukinnyi 2023 2024 yatsinze yakinnye imikino 29 ya shampiyona, atsinda ibitego 7, atanga assist 8. Uyu ni umukinnyi Bigirimana Bedi. Position yari afite 4, ndetse
umwaka wakurikiye wa 2024 2025 umwaka ushize yakinnye imikino 25 atsinda ibitego 7 igihe kimwe rwose abari konzantare. Urabona ko birangana, yatsinze ibitego umwaka ushize n'uyu yatsinze birangana, atsinda ibitego 7, atanga assist 5. Hano hose assist zaragabanutse havuye heshatu, position ni yayindi yari 4 n'ubundi. Uyu ni umukinnyi, ni imibara iranga Bedi. Yabamaze kuba bamwakira mu Nzove, baramwakira abakinnyi bose nkuko basanzwe babikora, kumukomera amashyi akagira imbere mu ruziga, ubundi agakora akadanse abyina. Yabyinnye biratinda, no bita Serumogo Ali Omar agenda amufasha, barabyina rwose, ubona ko bagenzi be bishimye cyane bavuga bati karibu rwose, urumwe mu bakinnyi mwari mutegerejwe cyane, warutegerejwe cyane kenshi igihe kinini muri Rayon Sport. Rero baramwakira, akora deka muri deka bakoze icyo bita jongle kujya kwa kundi cyangwa se twabyita ngo iki kwa kundi baba batereranya umupira, bahererekanya umupira ariko hakajyamo umwe hagati. Ibyo babikinnye nawe arabafasha, bagera igihe cyo gukora physique, wo bita uyu munya South Africa bamwita Ayabanga Labitsa, abakoresha imyitozo ya physique. Bagera igihe cya deka, urabizi ko uyu mutoza Afami Orotifi ntago wamucika udakoze deka. Ibya deka buri munsi arabikoresha kugira ngo bamenye systeme ye y'imikiniro, ibyo bita abadefenseri batatu, byo gukinisha abadefenseri batatu 4 3 imbere. Ibyo rero nibyo yabakinishije. Ariko uyu Bigirimana Bedi ntago yegeza akina kubera ko we yakoze, bahise kubera ko atarasanzwe abikina, banavuga ati urananiwe, ntago begeze babimukinisha. Bwe ati shizenguruka ikibuga, ushake physique, ushake imbaraga, ubundi tuzagendane kuri ritime. Rero niko byari bimeze, we yagendaga azenguruka ikibuga cya Nzove, ubona ko rwose yari yiteguye, ubona ko nanone yiteguye gukinira Rayon Sport. Ariko ku mukino w'ejo ntago uyu mukinnyi azawukina kubera ko abandi bariteguye, aho bageze ntago arabafata. Ntago rero wahita ufata umukinnyi uje ukoze umwitozo umunsi umwe muhita umukinisha match. Bazakina ku munsi w'ejo saa 9 kuri stade ya Muhanga, ubwo bazaba bakina n'ikipe ya Muhanga yazamutse. Rero uyu mukinnyi ntago azayikina iyi match, ntago azaba ari kuri iyi match. Reka duhite tubijyanisha n'uwo bita Biramahire Bedi, bazi nawe wamaze kuba atandukana n'ikipe, ubu ngubu yamaze kuba afata rutema ikirere yerekeza muri Algeria. Se turaza kubona yagera muri Algeria, tubona amafoto ye, gusa yamaze kuba haguruka. Tuvugana mu gitondo yambwiraga ko rwose ari ku kibuga cy'indege Kanombe yerekeje agiye muri Algeria. Rwose uwo ni Biramahire Bedi nawe wamaze kuba agenda, ntago yegeze umubona mu myitozo kuko yarasezeye, yahise anafatiraho ajya yerekeza mu ikipe ye, ajya gusinya. Bamaze kumvikana, byararangiye n'amafaranga, uyu ikisigaye no kugenda agasinya bikarangira. Mite nkubwira ko tuhite twihuta cyane, nzamukane n'uwo bita Mitima Isaac, mvire rimwe muri Rayon Sport. Mitima Isaac nyuma yuko arangizanyije n'ikipe ye, bari basasinyanye umwaka umwe w'amasezerano. Uyu mukinnyi yarategereje ko abaje be bamushakira indi kipe iyo hanze y'u Rwanda, gusa ntibarayibona. Biravugwa ko uyu mukinnyi igihe atabonye ikipe arahita agaruka muri Rayon, nkuko uyu byari bimeze. Uyu kapiteni wa Rayon Sport uyu Keve, ni nako uyu Mitima Isaac bimeze nawe. Igihe atabonye ikipe hanze azageza muri Rayon Sport akine, igihe habonetse ikipe imushaka n'ubundi agendere. Nawe ameze nk'umwana w'ikipe, se niko bizagenda bose. Rero nuko bimeze, natabona ikipe hanze yamaze kuvugana na Rayon Sport ko yayisinyira amasezerano y'umwaka umwe, yabona ikipe akagenda nk'uko uyu Biramahire Bedi bimeze. Nuko rero Mitima Isaac ari kuvugwa muri Rayon Sport. Undi ni Youssou Diagne na Forenganye bagitegerejwe, nyuma yuko batanze message ku buyobozi bwa Rayon Sport bavuga bati tugomba kuza tumaze kuyakenyereraho yose aya mezi yo ku kwezi babarimo kwa gatandatu ndetse no kwa karindwi kugiye kurangira. Ati turashaka ayo mafaranga ubundi tukazamuka natwe mu myitozo. Nuko bihagaze, aba bakinnyi ntibaragera mu Nzove, barategerejwe. Bite tubajyanisha noneho tujyane no muri APR FC, uwo bita Flodouari Kategeya Eli, Dushimimana Olivier. Abangaba
bamaze kuba ubuyobozi bwa APR FC bwatangaje ko bagomba kwerekeza mu ikipe ya AS Kigali aho kwerekeza mu ikipe ya Marine. Abakinnyi bose usanga bafite impungenge zo kwerekeza mu ntara, ni nayo mpamvu aba bakinnyi bo baba bakubwira bati turashaka kuguma mu mujyi wa Kigali, mwadushakiye ikipe yo mu mujyi wa Kigali aho kugira ngo mudushakire ikipe yo hanze y'umujyi wa Kigali. Rero n'aba bakinnyi urasanga bose bari kugenda bifuza ko bakina mu mujyi wa Kigali badasohotse, ni nayo mpamvu ubusanga bigenda binanirana bavuga bati kujya muri Marine ntago tubishaka, niyo mpamvu byananiranye bifuzwa na AS Kigali, nayo mpamvu APR FC igiye kubatiza muri AS Kigali aho kubatiza muri Marine. Nuko bihagaze, nuko bimeze. Nkubwire ko nanone tukiri muri APR FC ni umukinnyi wabo hagati y'umukaseri bamwita Sekikanda. Uyu nguyu Ronald, uyu yamaze kuba atakazabura umubyeyi we umubyara, mama we ubwo yitabye Imana. Uyu mukinnyi arajya gushyingura, kumubona mu imyiteguro azagaruka nyuma maze no gukura ikiriyo, niba bo bagikura atari abayisilamu ntago ibijyanye n'ikiriyo bajya babikura, sinzi biragushoboka ko uyu ni umukristo. Ronald ni umukristo. Sekikanda rwose agomba kugenda akajya gufata mu mugongo abasigaye. Uyu niko bimeze, mama we umubyara yitabye Imana. Icyo nicyo nagenda nkubwira kuri APR FC. Duhite tuzamuka ariko nanone tuzamuke kuri ikipe ya Polisi yamaze kuba ikina umukino na Marine FC kuri uyu munsi, yari mu masaha y'isa 9 i Rubavu kuri stade Umuganda. Bakinye match ya gicuti ubwo ikipe ya Polisi yatsindaga ibitego 2-0 Marine FC. Uwo bita Kwitonda Alebaka uyu yamaze kubatsinda igitego. Byiringiro Rage nawe yatsinze igitego, batsinda ibitego 2-0 ikipe ya Marine. Ibindi ntavuze naho ku munsi w'ejo ni minota mike nari mbageneye ngo ntarara ntabahaye bimwe mu byo nabemereye. Iki ni kiganiro kizajya gihoraho cyangwa se update news zizajya zicaho buri munsi hano ni kuri Panda TV Rwanda. Ngende SP Panda, murare aharyana.